Susan Charisima w'emyaka 28 omutura wa Kinubi omurembo rwa Hoima n'omukazi wa Mustafa Sempa w'emyaka 28 warohamira ha rutindo rwa Karuma n'abandi bana obaye bari mu motoka namba UAT 25P eyabereye korira amakara ku rwo mu district ya Dijumani ebiro 20 okwezi kwa mukaga omwaka ogu. Nyina businge buona akandeka nyina abana basatu ono umpimbire nonu ono nkamusanga muzaire nawe kyonkanyikara nawe mwana wange kyonka kurugatu byabayireho embera yatuhindukaho nayitu obwa hati nagira ngo aremere kushashura sente zenju mwari kutura n'abana b'umushija yamurekire kandi obwa hati ayirukangiro wayishezara obwa ategerizo obuyambi bwa gavumenti ambera yabasigaza ingeri mugimanyire tubanza nituyikara mu kupangisa niho tuzalire n'abana banu ihati abwa tuwayirwe ni kwa kandekere nkalinti andekero mu mwanya tube mu mpangisa nibatutonge mitwaro 8 kwika no kutubinga yo batubingire mu mpangisa nibo kugaruka hano mwaisezara nyowe. Abdul Burenga uri tata w'umugenzi hamwe na Umar Asimwe uri murumuna w'umugenzi nibagira ngo gavumenti tebayambire okutunga emitumbi y'abantu babo. Tukusaba gavumenti gama ku ofisi ya Prime Minister ya Honorable Nabanja hidinga mwana nzaro wa hanu obugangaizi tukusaba ajata iri musonga zaitu n'abandi bowiru wishazi abakusobora kuranga watukuwatiroho gamba habyukulya byokujwara byokusomesha abana uburaro akaola kamugenza kagenda bana tawlikira kaju mwene waitu mikindwa muno kugenda alikira abana bato ato bulemezo butwina abana abo mukazi ogwo kuli kubarolera naite tukyali bato abana bokwano batunura babeni basoma hati tibakusoma. Sam Azora uri chairman w'ecyaro cya Kasomoro nagira ngo kufa kwa Sempa hamwe nabo yabirari nabo kikaba kiriye kikango cy'amani nawo mulinga abaina kule harayiro ko utwanda bwa muikaho baitu wata kigonze ubyayikiro hekyo notukusabira nka gavumenti ejemu yambeho omukuru buregono. Urutindo rwa Karuma ni rubaganisa mwe cyanga cya Bunyoro hamwe na West Nile aha murindi ogwa Nairo. Gasha kwambrozi n'uwaga bakatoto.